Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu li sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tomato malabi kung ke hadir sila suratku yang maneng, anak-anakku yang maneng, wabil khusus adinda calon pengantin beserta dengan ibu tercinta mamuarei ada pun pungetari lalana iyo ni mancaji sindi ada pun pungang nafalete yaki pungalla ta'ala barakae napatulunga ki pungalla ta'ala pambasewe na insyaallah anu angke nafurannu calon pengantinge wadingi nalolongan nasibawai madece. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, demi keberkahanna acara tarilalanna ieu. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Lauri alih malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lauri sininna guru-guru tayamaneng, sininna tofan ritata, sininna tomatuat tayamaneng, dan terkhusus lauri almarhum Khairuddin tomatuanna botti calo botting oranewe beserta dengan almarhum Haji Saide Nenia almarhumah Hajjah Suaibah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya. Ihdinas Shiratal. Amin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nareko pernikahan melori carita maka dua pasal rilalenda. Yang pertama ia naritu bicara agama, yang kedua ia naritu bicara adat. Sengkangengi bicara agama si bawa bicara ada sehingga iro pernikahannya makarama tua makarama aga tanran na iro riasange pernikahan makarama iro pernikahannya nariasa makarama nasaba bicara agama sengkang si bawa bicara ada. Nekia nareko angka tau de nakia agama nekia tatta itu melo populer ya sange pernikahan magai karena itu adalah bagian daripada naluri sebagai manusia. Sito mata malabiku sila surah malabikun ke hadir
Ieto si narek ko bicara agama melori bicara. Maka dayero ria sengi pernikahan adalah ibadah. Pakkasiwian. Na ieto na nikai mancaji pakkasiwian kaminan malampe. Ibandingkan ni pakkasiwian ipegau lenge. Pemasam paja bapak ibu yang dimuliakan Allah. Nala ni tandre 10 menit masam pajang. Apalagi kuma balai. Mapari-pari. Di panapura masam pajang isa milo apu menre masalawa. Engkang gotana lalu. Wono mo kande milo ni jokka kemana ni tamui. Nasa taje campe milo ka masam pajang. Natori metong maka dataje ka campe. Cede metomi waktu natarang. Toma puasa, yero ko toma puasa, ibadah puasa. Mapa mula mubana pa jarangnya letu labuna matana soy. 10 2 jam mas puasa. Yero ko ramalangi, siulami ma puasa. Kita bersakat juga demikian. Melaksanakan ibadah haji. Yero ko ipapoler yasange ibadah haji. Nalani tandre annang asona selesai. Yemo mega ko manipasai monro. Angkan itilo sapa sujadang. Angkan itilo sapa bilang-bilang kemana nih? Ibalisi pa man naikia pakkasiwian naikia nikai pakkasiwian imettai. Iena pakkasiwian kaminan malampe. Depa nari papoler ya sangi ijab kabul. Napai tawe niya mas pasipul duwi mancaji memen ni pakkasiwian. Napai tawe loma manu-manu, napai tawe loma duta. Mancaji mana ni pakkasiwian, bahkan tania bawa to mampawai. Ero nangi pa majelis talinge lo nangi mala daun. Mancaji pakkasiwian mana ni? Makanya kongka wa ta'awanu mapakoro siruntuk indua telu ajak nagaga bicara rotak magi pakkasiwian itu. Pakkasiwian. Nasaba pakkasiwian ibadah mette yero pakkasiwian na nikai mega to ujiya rilalenna. Mega ujiya rilalenna pernikahan nasaba anu metta. Toma sampajang, koma sampaja kimeta masampajang meta toki nauci. Toma puasa, yero ko toma puasa, meta ki ma puasa, meta to pangujinna. Makotoni ro pernikahannya nasaba anu meta, maka meta to pangujinna pole ko pengallahu subhanahu wa ta'ala. Mega rupanna pangujinna tawe. Ada yang diuji dengan kebanyakan harta. Angka tahu le yuji nasaba makutunna dalena. Angka tahu le yuji nasaba abegaganna wijanna. Angka tahu le yuji nasaba degaga wija ipawarakengi. Semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yasangi sasa-sasa bicu. As-soso pengujir. Ya kongka tahu maka da 10 tahun si bola makna nade nang kawasasa-sasa. Samana de to matepa. Magi nasaba pangujin namit to yer ya sangi pernikahan. Tomato malabiko sila sura malabikon ke hadir. Yena ronabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempona melo ifak kalifu pangulut tafati siba-sibao pangulut ta Ali bin Abi Thalib. Mapasangi nabita. Telu papasanna nabita lori pangulut tafati ba-siba pangulut ta Ali bin Abi Thalib. Ia terlalu papasang bukan hanya sekadar untuk panglut Ali sibah panglut Fatimah, tetapi ia papasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papasangin lokor sini na umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga pasan Nabi ta. Yang pertama pasan Nabi ta, maka de pasan Nabi ta iro riasangi pernikahan tanra akosanna tu pengalatan. Menggalat na napita pengala ta'ala maka dayero riasang inika tanra kosana pengala ta'ala. Mega tahu
madarita 10 tahun sisan. Tetapi dek nasi putoto angka to tahu dek nangka nasi dupa mata dek nangka nasi sen nekia maka de toto na yer mewasiala yer na pasti runtuk pengalataan ni ga pasti asana caloboti lalu tadi Salahuddin kampung aga nak madari kami nama bela mulat tuki kampung aga kami nama bela mulat tuki wah Maroke belana letu Maroke ternyata yero meloni masih bocok kakura-lawi ya egana kampung nalaloi egana makun repura nalaloi tapi ternyata makade okina mabela-bela ki lalau baja yenar napita ngala ta'ala riasangi tandra-tandra akosan rilalan na pernikahan nah dek nangka nasi sapi yetu riasangi jodoh paralu miri yello ko ngala ta'ala sare kwamengi angke yero totoe masija angka kalolo yero kaloloe de gaga kasih benena makomoro di o kalolo de gabenena makomo garokwe ka kalolo de gaga benena we macinalada ni mak bene yero macinana mak bene de gaga duina de to gaga calonna pai resa apa pun melo ni mak bene de gaga duina de to gaga calonna ye biasa tahu angka duina de gaga calonna pada itu angka calonna de gaga duina ai la satu yero iya nange lapo kalolo de gaga duina de to gaga calonna sehingga aga mi bawa modalana sid di bawa modalana farelo doang kaman aku de pagabenina sid di bawa modalana farelo doang de na pa aja si mata men lodo aku pengala taala aga farelo doana make de farelo doana ifwa ini na pura si masam pajama ngeribi ifwa na pura si masam pajangi saya ifwa ini iro bawa farelo doana mataru-taru angka na sewa waktu angka na makun rena caca kada yena rah malolo yer na puji na sabak na lurin na meto itu orane itu na sapa itu makasinge seandainya engkau orane ro ulunna masul apa nak kecocok tetap to na sapa itu macanti nage na sabak yer ini na nafsu na orane aku miti matanna na taruh ngala taala itu di makun raye aku faring kalingata jadi kongka makun rai to lima bicara oranewe hati-hati mage mudah terpengaruh nasabak aku miti faring kalingana monro itu si oranewe komatanna iya nange lapo maorane lapo kalolo nita ni angka na makun rai na caca maka daya na ruwa cinnai na selesi parelo doana na rekondange parelo doana maka daya huap bene na sele parelo doana aga si parelo doana maka da si parelo doana fuang pasi toto ka si bawa yero anak darai na rekko fale angka toto na lenge tapasara isi bawa yero toto na ne napa tapu si toto ka napasa metop ngala taala parelo doana iya naro parelo doana setiap malam bangun sholat tahajud berdoa fuang pasi toto ka yero kan ade napa aja si mata lo silaturahmi korobolana silaturahmi tempona silaturahmi ternyata ye nange lapung anak darah mate ni kasih indokna jadi magan indokna mate ni ambokna jadi magan indokna ko mate ya ambokna janda nia janda malolololo sebariolo engkaga tomato atta 10 2 tahun na boting 10 3 tahun 10 5 tahun mako kue dena tu nakor dena nakor peraturan sekarang
lebih pisa pulau asera taunna wijay nena pawading ifak kalifu nareko depa naganna 10 asera taunna maresa-resa itu makokwe nasaba megalakda na melo yurusu loki jolo ma pengadilan sabalun letu kiko pengadilan malaki pengantara ako kelurahannya loki kahua loki dinas sosial dan lain sebagainya napa kiwat di letu pengadilan ivalisi memang iya nangi lapo kalolo dena apa aja si mata melo doang maka dewa iya narota pasti totoreka setiap malam dia bangun berdoa, setiap malam dia sholat tahajud, pura masam pajak tahajud melo doa sih. Maka dia buat apa stotoraka. Akhirnya genna isi tahun toli melo doang angkatona modalak na cek de melo ninjok ke mak duta. Nafdani indok na indok melo nak wasal lo mak duta. Maka indok na tega nama lo mak duta. Akhirnya kakor anak darah pura tanra pura toni melo doangnya si taung ye narwasa melo latuki. Maka indok na magi de mo bitole mewe si bawah. Maka de yero lapo kalolo nampela leku mindok melo joka de amana na tarima kak tahu de to gaga miseng. Sipak duami bawa miseng. Nasaba cedek mi modal lakin dok maka dendo nasi agami di muna nasa 10 5 juta maka dendo na aso jumapi mo lawana pura pemasang pajak duha mu jokah pasangnya pasang angkam mana melolo mak duta nama sesa lalengi aso napi jumata lo purata masang pajak duha ada riwayat di ogi wanita Allah. Papa guru tadi as-sujuma pura kik masam pajak duha. Ipon coki bicara iya nanya lapo kalolo jok kani tempona jok kalau kalolo latu ni koro bolana ro lapo makun rei si runtu ni ndona lapo kana darah. Maka dani punna boleh aga tu takatan di angka kiwita lau me maile maka de yero lapo kalolo yero wakate lau meje angka ta anak dara macinna ka wasem mak dutewi kode to pagagat taro-taroi latu namo ada ne lapo kalolo teri lapo indo tempona teri lapo indo iya nanya lapong rani mameko pasang Salahuddin baja singa dina masa sasa si bawa benemu na teri benemu aja man mete amak ko bawan na sebab pena ko mete pena itu macai iya nanya tempo na teri mameko iya lapo kalolo paje teri make de lapo kalolo magi ta teri maka de yero lapong indo yero patarika melo ki pale makduta ko wijaku alhamdulillah latu iya sewe de to pagaga taro wijaku si taun ni tu maluli sullo bolai si sakit main nasibay madecen silaturahmi melo ki pale makduta wijaku angka parallu fisangaki maka dari tahun ini maluli sullo boleh setiap malam saya bangun salat tahajud adana yero lapo makun rei setiap malam saya salat tahajud aga parelo doaku sare kuam mengisi putotoki Allah indo emelo ko kaloloy terjadi doa di langit yang tabrakan. Parelo doanna kalolo melo pubene anak darai parelo doanna janda melo pubene ko kalolo maka dari lapo makun rei dengan bahasa halus seorang wanita siaga metomo dalakta
Maka da yero lapo makun lapo kalolo 10,5 juta. Bahasa halus seorang wanita, maka da yero makun reye ko 10,5 juta dita ko anak dara melo tapu bene dampa kidena ganna ina moa na rekoindo na anak dara ganna moa. Real sekarang kan real. Faktanya memang seperti itu. Imona sekoindo na ganna moa eko wijana dena ganna. Mapikir iyalah pengorani. Maka da sitauka basam pajat tahajud ko pengala ta'ala melodoa ko pengala ta'ala magi hasalama dena pasiruntuka pare lodoaku. Tetapi napasandrai ko pengala ta'ala maka da nareko pulang Allah ta'ala matoro sidie jama-jamang pasti dia secapana. Ia nangi lapu kalolo mapikiri lampe korwatue nei napa malas di kesimpulan aga kesimpulan na ia lapu kalolo maka de lapu kalolo narikode pale nerulle pubene anakna indok nana ifubene kangkana jaji bicarai poncoki bicarai jaji dutae indok na jaji melone wasiala lapu kalolo dena paja si mata natanai atinna maka da yero parelo doaku agana rosala setiap malam saya bang salat tahajud nekia magi de na pasirun tukap ngala taala parelo doaku nekia na yakini toi maka da nariko ngala taala matoro sidie jama-jamang pasti de cecapan di sunilo bolana lapom orani menyiapkan segala persiapannya lapom makun rei menyiapkan segala persiapannya tempona pada mangurusuk mana nih lapong kalolo mangurusuk lapong makun rei mangurusuk nasabak keluarga masing-masing kasih lapong makun rei dega gawat di lo murusukannya alena lo kantor desa alena lo kantor kalurahan alena lo kantor kawa alena lo mewe ada patenda alena mana terjadi kecelakaan dan meninggal. Angka tu adan na toriolo tama kede koma cawe no botti aja na tu di jokka ya aga pasiasan na di arafo-rafuan na ya riolo pak bu tempo na de pau baca kita na maka da kak megalat da tope malin na tomatotta ya megalat da tope malin na tomatotta melo ki habutti na caki jokka melo ki mangacara na caki toli jokka megalada tofe malin. Saya terus membaca akhirnya saya mendapatkan dalam satu buku ternyata angka na rampe to fandritata maka dana rekomega ni tau macaki pegau isi dia jama-jamang aja na tajamai kona cani to maka aja nanti jokka aja na jokka ya. Ia nangi meninggal calon pengantin wanitanya. We nasapu arona lapo kalolo. Ia nasapu narona lapo kalolo aga na fuada. Fuan tinggi mon rosalane. Anak daran nangi welau pamulana magi na janda na ganna na kanna duiku. Si sanna upalete ko janda manang kamate si janda. Nasapu arona agan na salah buang. De na paja si mata can nunnu lapong orwani ilamma itawe kokuburuwe salasai li sumanan ni tawe mon romani keluargana maka de keluargana lapong makun rai we to masiri iye pura ni wada pak gatungi pura ni itada safie pura ni ostase makra ini macarama misalnya. Nah dia na jaji angka keluarga na mete maka dapat kubawan asa tak engka anak-anak darah dito nagagam mampi alalena manikubolana pakubawan ni iro nangi lopot tomate apa selengi ko anak nasa makasih tapi loko jalo podangi kamu le melo moga nasa bayi melo nangi indo na melo na hubene melo moga aku melo ya alhamdulillah aku de na melo
terpaksa batalkan nasabah indok na minapuji joka suruh lo kebolana orang ini letuk nih assalamualaikum waalaikumsalam agak tukar reba kadang kajian karena kita abala mate calota kada ye masyiri kanang deuha derek nampe deuha derek tu maka daya na jeroi lawang maka da aga na kelanjutan na iya cara angkan nange usulan na keluarga na makun reye maka de usulan na makun reye nasabak mate calok botinge maga kuya pasilengnya ku anakna nasabak angkamu anakna dengan catatan melo tofik idi uraniwi kudeta melo dena janji mate dodongi lapo kalolo maka da kuena tuta sama deceng tafat teruni maka dari surona bicara bah taro ni li suka podangi tawe maka da macin namoi isu ni kasih de panatek kai wi salawaga basikur de pa nama bela surona bicara lupa metoni kontrona maka da metona welau ya napai peman narasapi maka da nareko atorona pungala taala iya nange di 5 juta ternyata napasirun tu iya capak na nange meloe na furan nareko pengala taala yon rem adanuan nareko pengala taala yon rem melodoan pasti deh capak na makanya ya sangi pernikahan tanra akosanna pengala taala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha ya rob ngalla ta'ala napitangi tanra akosanna rilalanna pernikahannya salah satu tanda kebesarannya ya nartu yer pasangatta pada padamu pada tak rupa tahu megalanda tanra akosanna pita ngalla ta'ala rilalanna pernikahan makanya senjata ta idi to matappa e farelo ruang pamenge farelo duatta matana ladaki elo duaki madaraki elo duaki puran itu apa guru pura ko masigi melo kita madara yang kati baca engaramo fa gabu age baca kumula kita madara alupai sih yero komelo kita madara yero baca ko mak beresalaki pada beresalanna kotama ki bola kosongi aga pasti parelo da beresalanna bu komelo kita ma bola kosongi assalamu ya napalak manamo engaranya komelo kita madara ta yero baca assalamu alaina ya napalak manamo pale tapi tengarangi komelo kita madara ipatan tutoi tega yola tidoi tama kosudukna alau toni yola tama ya naru toni yola tama materu madari witan kapak darat tegi sampak non rematika ya sini to mata malabiko sila malabiko ke hadir yang kedua pasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lori pangulut tafati masih bawa Ali bin Abi Talib mancajitai pasal lori pada ini maneng maka de pasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipapole ria sange pernikahan meloki mapunne ria sange wija karang Salahuddin Nabi tak nasuroki mapunne wija ini pesan Rasulullah tetapi tanyatu amegangenna nenia cedek na wijay mancaji ukuran aga pale yero mancaji ukuran ille moga yero wijatta patuju iri lalanna riasa ngedece karena anak ini adalah amanah yero anak ta amanah pole ko Allah Ta'ala napai wi tampu wi jae
idi lapong makunrei, idi lapong lakai memiliki metoni kesempatan untuk piari wijata, memiliki metoni kesempatan sarekuamangi untuk diri wijata, matampu makunrei tugas na lakai toli bacangin surah Al-Fatihah babuana benina. Ibu yero tempo matampu roriolo toli nakarawamo babuata laket tanapa na bacang surah Al-Fatihah. Serius kak makutana bu? De we kasih nah. Selalu di ngerangnya baja singa dia nak bawa-bawa wijata idi lapung urwani setiap malam pegang perut istrinya kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kode nakor bu dampak ki ulangnya tampu ki pema. Ya kode nanule bu Pak Guru wijata apa tak dan lain sebagainya. Ya. Magina faralli fakro tugasna yerulakai aga baraka natarkor nigi lakai tempona bawa benena setiap malam dia membacakan surah Al-Fatihah baja singa dia tempona melo ijajia lapong anak insyaallah dek nasesei lapong indo. Yang kedua baja singa dia nama lampe sungai yero lapong wija dene surunga mas sempajang napatatto ngiriasannya sempajang 5 waktu iro barakan ngerangi selalu dinga kode mulai mangkali ngamana ngina tampu mana ngenange tampu mana ngina cara maku yena ngerang woni maka dah setiap malam tugasna iro oranime melo doang ngi bacang ngi tampuna benena surah Al-Fatihah minimal wek kasisan terutama nareko macawe ni narapi bulan ke-9. Jadi si Wijay, kok jadi si Wijay, lapor lakai situ maju, aga tugasna, melo ibangi Wijay. Nareko janji Wijay, ambo na tasuro bangi, mage na ambo paralu bangi Wijana, nasabak baja singa dia angkato baraka na taro di lalanna. Baja singa dia senakal-nakalnya seorang anak nareko ambo namo bangi tempo na bunga jaji denang kana matandre suarana denang kana bali-bali lepung anak risesena atau angkai purak bangi widot cilina kanya kongka deni sebangi laki deni sebangi enak tampu beneta lo metoni kawa latihap bang Karustas makmur wadilok Pak Guru bang. Magena sabak engka baraka na taruh koro. Melo ielo doang wijata sarekwamang ini tadece. Yero na ibangi do cilina kalimat Allahu Akbar. Pungallah Ta'ala puan maranja. Nasabak si sumpung itu yaitu bange tempo na melo ki mate. Lepuade kalimat la ilaha illallah. Nasabak yaitu komelo ki mate. Yero riasange kalimat la ilaha illallah de nama yamanan na tawe mule puade. De nule. Angka pura mau bika ma pemadang. Jokana yero latuku denu le puade kalimat la ilaha illallah denu le aga pale tina puada yero tulina puada angka pual lain na sompa rilene pengala ta'ala apa mau kapa bicaraku angka pual lain na sompa rilene pengala ta'ala mas sompa mati ko pengala ta'ala angka pual lain na imur tulina puada kangkana nasuru mobina keluargana jokana letuka lawite makada angkani nasange gurtai nareko angka tau sompai rilene pungala ta'ala denu lepuade kalimat la ilaha illallah lebici ko wijanna makada tabacai ambo la ilaha illallah denu lepuade
Na poncoki wijanna makada-akada ni Allah 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 denule puade. Ie moro asanna puanna to dina puada. Usapuru arok makada napita tungap ngalata. Yero tempo naro leva madang nasuro na anak nak bacangi akorang napita Allah Ta'ala matengangi ubaca surah Al-Mulk yero nange tempo na tolina fuada fuanna yero sidie pertengahan saya membaca surah Al-Mulk tak bali yero ada roh kemudian mengganti dengan kalimat subhanallah subhanallah. Aga betuanna Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ifalisi makada yero riasangi nange leibangi wijata leitanangi itu kalimat Allahu Akbar capakna bangi kalimat la ilaha illallah yero capakna bangi kalimat la ilaha illallah iye panule tawe kuade kalimat la ilaha illallah tempona melo mate ibangin nange tempona bunga ijajian iye panule kuade tawe kalimat la ilaha illallah tempona melo mate na pegok mana pisininna yolona kalimat la ilaha illallah mapamula Allahu Akbar sampai dengan hayya alal falah Allah Ta'ala puama raja bersaksi de gaga puasa ngadina Allah Ta'ala bersaksi maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surona Allah Ta'ala ipegau isam pajangi dan niya ipatat bersungguh-sungguh ki rilalan agama Allah Ta'ala iruntu iriasangi kemenangan jadi narekodena pegau yero tawe denu le puade kalimat la ilaha illallah yenalo na riwangi wijaya ibo kongi makada pacapuranna atau tongata kalimat la ilaha illallah nade mule puade na kalimat la ilaha illallah narekode mu pegau sininna yolona kalimat la ilaha illallah makanya tomatoae harus ibangi do cilinna wijan ajak tak kadang kamu yang morena ajak tak keadaan kamu bali boleh maca dan lain sebagainya namode nama kanjak baca tak ini lapul lakai apalagi kau matuama ni napa ki maguru bang isi sipo lila makaddo silada ni matuju nekia barakak na melo iruntu maka datu matuan na bangi wijannya itu yang terpenting. Kemudian aga si melai fagurung yang wijata wa ada bahu ada na tugas ta ini lapot tomatoa pak guru ada na wijata apalagi mako kwewe ujian na wijata sangat luar biasa bahkan lebih matandrai pengaruna HPW na pengaruna guru pengaruna HPW na pengaruna tomatoa sangat luar biasa makanya perlu ibenteng wijata pakan jaki akiada na loko tomatuanna akiada na loko guruna akiada kan na loko baribolana dan lain sebagainya nasabak mega tau makoke matanre pak disangenna malamung ilmunna nekiatat dengiri ya sengi ada ripalawangan padanna rupa tau kanya yer mele waji ibu kongeng wijata iya naritu ibu kongeng ngiri ya sengi ada Hurasi rekwero narapi pitup tahun umurun na wijay isurongeng masempajang tengarang sempajang na wijata mega tuto matua mas sesekali ri asori mondrina pengala ta'ala aga pas sesekali alena mi bawa tolina jampang denang kana jampang wijanna sampajanna mi bawang alena tolina fikiriki denang kana fikiriki magamo sampajanna wijanna puasana mi bawang alena tolina fikiriki neki ade nang kana fikiriki maka dama puasa moga wijanna padahal wijay yena romelo ipertanggungjawabkan ri asori mondrina pengala ta'ala nareko angka tomatua suku sampajanna suku umrana suku hajinna puasanya dan lain sebagainya tetapi wijanna talabma ikolumpur jahannam
lay tunda ye nange lapot tomatoa tamari lalan masuruka neki ale yale pemang ila pot tomatoa ipasi bawe wijanna untuk iparesta pemang pole kop ngala ta'ala. Akhirnya angka kemungkinan wading nilai bisai icalla-calla rilalanna rana kapacallan pengalata. Tanya iro wijay amana pole ko pengalata. Tujuan pernikahan meloki mapune wija-wija neki wija-wija nakke lorang itu pengalata ta'ala ijakai. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketiga, pesanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia sange pernikahan mappa sisumpul lolo ipa sisumpungi dua keluarga antara orwanewe si bawa keluarga nama kunrei ipa sisumpungi loloi kanya salahudi pakanya kina maka daman itu ekor alau maka tuh pelek tahu masiri gitu ibu Hasna mana ya dia belum iya aku pura nama tuh macara mengeloto nama deh ngaji mana ya jangan kanjaki selalu dengar maka daman itu ekor alau maka tuh pelek tahu ekor ore ya artinya ipa si sumpungin lolo akes diri semaneng keluarga tai aja gaga nyak tanah maka dah melo mak coba-coba ya aja gaga niata maka dah aku deu si cocok usai lei aja pakai siangi amana pole ko pengalata ta'ala ye sirina atau awoe sirina keluarga ta kanya pekanjaki idik makokwe mancaji pintu nasi sumpuk dua keluarga pekanjaki parallu malaki sara narikoto mapak buti makada iba keri wijata makada aja gaga niakna makada melo masarang aja gaga wadi moki salahuddin masarang kelingina wadi moki masarang obi mana ki yang ke hadir iyo nih obi mana ki napa minre ku macarama kue nih napa umpo makada melo ka masarang kodem pada punga ki mapada iyo nih aja masarang ya teman-teman lebih kon ke hadir ya paling memang maka da iro riasenge alle binengang mappa si sumput dua keluarga mappa si sumput dua sumpul lolo akoner apa si sumpul ngaloloi paturungi baraka pole risesi arajanna pun Allah subhanahu wa ta'ala maka keluarga makun raya keluarga tatona ini orang ini keluarga ta idi oranewe mancaitoni keluargana makun rei nasaba si sumpungal keluarga ni asanna tomato malabiku sila sura malabikon ke hadir paling terakhir wa perengarang Salahuddin namo magai gana di tanah namo magai gana warang parat tanah narekodema sempajang de gaga angka nari sesena pengalatan sesukses apapun kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sehebat apapun kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah setampan dan secantik apapun kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kode tapatatu ngiriasangi sempajan lima waktu de gaga angke tak risesena pun Allah Ta'ala makanya selalu di ngerangina sempajatan sesibuk apapun kita pondroleh maka danakan itu kewajiban mas sempajan namo make gana duwi ilolonga rilalanna tas sesuai narekode nari patator riasanya sampajang tasalewi itu jama-jaman mage nasabat de gaga baraka kon narampe nabitta as-salatu miftahu kulli khair iro sampajangi patimpakne sininna deceng akhira deceng lino angkamanang ipak bukana rilalanna sampajang makanya selalu dia ngarangna sampajata tajampang itu sampajanna beneta insyaallah narik kota fatatong riasanya sampajang kita akan mendapatkan yang namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tetapi namo maga fakuleta meloruntu riasanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
Narik kode gaga sampaja rilalanna alle biningangi. Mustahil ki nawereng kung Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inaro ramping ki mamare nafa barakah ke Allah Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.